Ya cuma kalau transaksi teh waras pisan aja sekolah. Gini ya. Halo bos, kumaha ieu teh transaksi mah? Barang aman. Aman urusan barang mah. Transaksi di tempat steril. Karena urusan transaksi mah ieu di tempat biasa bos. Aman, steril. Sekali latih bos, aku habis kesel itu tadi. Sok di atas. Siap. Oke. Nah. Biasa, itu kemana transaksi itu? Bukan anak buah belagung. Tolongan lain nempokeun. Bosku, tenang bosku. Ayo mah. Parwe kieu nih nyong. Aku udah eta kacapanon bos mah. Oh, bener. Barang aman. Aman geus sama diuk heula. Nyata yang ngobrolna. Barang di mana? Tenang, barang mah aman. Yang penting urusan ini kumaha heula. Cash. Barang lah. Wah, Nah, jagoan heula. dia. Deal. Yep. Kesepakatan. Siap. Lama gitu mah. Percaya, gampang. Saya duluan. Siap. Saya kemarin. Endas barang. Beauty. Makasih nyong. Hah? Lain ditangkep. Tanah naonan maneh? Cicing, mana ikut campur, ha? Orang lain tukang es campur. Nanti nyawa orang anggota. Anggota naon? Kader PKK. Ampun. Awas, mau macem-macem. Paskan dia.